Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Tumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka Health Checkup, ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Kinong Hikay School Contractual kibadon hapo kashatri jongka Government Lower Primary School Contractual Teacher Association hagalay terik ubnay leber arajar arfuway kila 1.5 biang syamadan malki ban beteng ya ke jingsya tengan ke baklemput sngi tat hado baka sorkar jela ganda khot yaki syakami jingya kren hadian bakila sngutu baka laway kabadum kala ap lupa yaki na bakila yo jingtip bakin sa syak weng no nakakam Hikay School hadian baka sorkar kala nang penkre syai ban tungkam yaki samla puli kibala pendep yaka examine Meghalaya Teachers Eligibility Test Hikay School Lower Primary but Upper Primary kibadon hagajela barok away. Hagajing ekran bat kapati CTV way nakit khot jongka Government Lower Primary School Contractual Teacher Association ula jaw ummat hibrok haba ula penpau ya kajing syam lanot kaba syam la poi perkat baka sorkar jala kan hapan pensange no yaki nakakam Hikay School namar baki dei tang kino Hikay bala syutung kam shipo Dangshen kani ka kanhun jong kinong Hikay kala penlong ru daga jingyayai rally namadan yoreng hep laimkra bat penkut pat hamadan malki kum shibenta ban pensngau syaki tendong skor jong ka sorkar jela halor ka jingkerpat ban thungkam biang yaki Hikay School bakila Hikay dagi snem bat dagi pausnem kaba penlong yang bangin penlong ikani hangar sai katau kalong ba kumbalaya thu manne laweng no ingi la ino no yangi la kanjap no yangi te ngidon ke jing smosi haba ka sarkar ka le yangi kumni ka jing sisha ni smothu ya ka jingmut contractual kumbala don ha ka kantin tambakar kom pentrekam jong ka sarkar ka pherbak na kata ha ka jing smothu jonga haba on contract kala banlong sibnai arbanai yangi la ai apon san phuknai sni talaka sarkar kam snopit yangi bangin Hikay katu kajaka katu school wengno ingi na do basdang nim smo ai kata la ai continue yangi manta la khatwai snam don ki ba khatwai khar arsnam kata ka jingmut contractual kalai pharbak na ka jing smothu jongi bat ka ai ka bangi ni don ka jingkerman kalong ba ki bala Hikay khambun snam katkum ka jingmut kalong ba happen ne yaki kata kadai ka kajing ong jong kibabun balang te ngiru ngim resign ju nang kam namar ngi osngo ngi sngo chania ya kata kajing ong te menta pade lakala khongpong not kita kajing kermen ki jong te ngi subu kane kajing kerpat sika sarkar badan buram sngo bhasyo yang ngi nagakti syo yang ngi nagakejat tambah wat syok yang ini kakpo, lalu ke syok yang ini kakpo kakta iki khon janga, kakta ya kayak kesam janga, tetapi kebaburam ngibuk kena kijing kerpat, hong biang yang ini, komba pila ai apa yang ini bangin long kino Hikay, wat berat jendat yang ini, wat Hikay yang ini bangin long ki leno. Pikot ikilano syakami jingakran banlong kari kebasuk basany hanrai yakino Hikay pi penbor yang ibakin nginlong kileno tekerpat daga baburom ya ke sarkar sngo bahaya rap lam yangi wadle kemina yangi rap yangi bangiru nginlong sisa kita kinong tei ya kari ni Hikay ki kena school haka moral subject yo prabriu burom ya ki balahe lasan ni Hikay kumta tip kini ki bahe bahan jongi kiyo jing Hikay nangnu yim tip ya kata ngathai maki ki babun ki minister ki jongi kidai kino Hikay makiru ngam tharai baki Hikay yasho prakhna kawang da kawaj ya kami Hikay kumta hanrai Hikay banya
แต่ยาละเดปัดเดยังงี้เละกุมนี่กุมมาเละมันตาแต่งี้ดอนก็จิงสงเดียวบัดงี้ละไรกุดมันตาbangin syong kabah bangin yap khan hang ne madan malki ban ka bangi yo i ya ka jing sangsot jong ki khon ki pra pep school na ka daw ba ni me yo jing siu chu la be kam yang ni la rai bangin syong chat khan hang ni hadu banda ka sarkar kana ai nge jubab ka basai